hari yindi nkuru novuga yuko yatumye ndanaguhamagara aho bivuga yuko buri mu rukundo na Vava Dore Imbogo Vava Juru Dore Imbogo bivuga yuko nkuba muri mu rukundo nawe waduhaye umuco kuri ico kintu ngo ni wewe nyene uzumuhereza ibintu by'ibirungorongo nyene ibintu bikagenda neza uri umusheri wiwe mu magambo make so muri make reka tubwize abantu kuri twe kubica ku ruhande ngo tubesha beshe niki Dore Imbogo uramukunda Dore Imbogo ndamukunda ariko ngiye kumwambika impeta kugira ngo ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagera abarundi kazi abanyarwandakazi ndetse na East Africa ndetse na Afrika yose ndetse no kwisi yose reka mbasuhuze mu rurimi rw'ikinyarwanda now ndi Kigali nigeza kubazanira amakuru yose nzabona kugira mbandanye kubasangiza byinshi bitandukanye. You have the best exclusive news all day from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose tuba duhari. Now turi kumwe n'umuhanzi bakunze kubivuga uko nguko mu kinyarwanda, reka mvuge ni kinyarwanda kubera ko nacyo ndakizi naho ndi Murundi. Papa umeze neza? Meze neza cyane. Karibu cyane mu bwami bwa Star TV. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza cyane. Usika neza papa. Asante sana. Ibishimbo ni byinshi. Uracibuka ibishimbo mu rurimi rw'ikirundi? Ibishimbo. Urabizi? Ibiharage. Ramutse abakunzi ba Star TV abarundi kazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi ariko baradukurikirana kuri no mwanya. Abanyarwandakazi abarundi kazi ndabashuhuje mwese. Wavuza abigeme abantu bavuza igitsina gore gusa kubera iki utavuza abanyarwanda n'abarundi wavuza abanyarwandakazi n'abarundi kazi ukunda inkumi cyane nubizi se banyita Rastapisi yes umuririmbyi hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane rwose wadushishirije ko gatoye kugira twumve nyine ko twagira inyota y'ibikorwa byawe inihirinze kera ndebe ko nakuzuza imitako nabonye abari benshi beza nsanga ari bo barusha isaro ryera gasaro kanje kera njewe nagukunze kuva kera inagukunze kuva kera nubwo rubanda ari bo badutera undukuntu nkunda baby ga unda nibyo ukunda baby ga unshimashima ukuntu ndabizi nawe ukunda ukuntu mbikora slow motion ukuntu mbikora Rastapisi ni umurape oya uririmba nuzenya ndirimba afrobeat nkaririmba rumba ndirimba injyana zose muri rusange n'uwaho umusani hano mu gihugu cy'u Rwanda wemera kuruta bose ko ari benshi ni benshi cyane bakuru banje bose ndabemera kabisa n'abaririmbyi bose bana mu Rwanda harimo Bruce Melody harimo Chrisizi Bruce Melody si wa musaza bafungiye Burundi kubera amafaranga nyine biriya bibaho kandi tumaze kumva ati Bruce Melody umuhanzi cyangwa umuririmbyi akomeye cyane ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda arafunzwe i Burundi ntago byakagombaga kugera kuri iriya standard yo gufatwa kuri ya gafungwa kuko ni umuntu ufite adresse ni umuntu ukomeye muri iki gihugu kandi ni Burundi turamwemera cyane bagombaga kumvikana mu gikari inbox bikarangira ariko bitabaye ngombwa ko tugira aho nyene kuri icyo kibazo nyene mu buzima bwa misi yose usanzwe ukora iki apari ya music mu buzima busanzwe genda umu designer nambika abahanzi iyo wambitse umuhanzi ntakurihe ukamubwira ati amafaranga yanjye kwera nakwambitse umufatira hashatse cyangwa umufatira ushatse hari n'igihe mbimwambika akabijyana ukabimugabira nkabimurekera akabijyana ariko nimuba mwavuganye kuza kubimurekera ntago tuba twabivuganye nyine bibaho nyine nta kazi katagira igihombo nta kazi katagira manka ubwo nyine iyo ngiyo ari manka nyine bije mu kazi urihangana ukazungukira hano abasitari bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda maze kwambika n'abana bro nakubeshye nambitse guma
kuva yatangira nambitse abastari bari muri baciye kuri ya stage ya Guma Guma. Waba tubwira nk'abantu batabazi kugira babumve. Nambitse Mico the Best. Mico the Best suri afisi radio hano mu gihugu cy'u Rwanda. Oya. Ujya ni Uncle Austin. Uncle Austin. Nambitse Mico the Best, nambika Just Family. N'abandi ntavuza amazina. Nakubagije uko nguko bivanye n'akazi ukora ka misi yose. Bugiye umuntu aguheranye hari gihe umwishyuza ugasanga nta gusubije bibaye ngombwa ko umufatira ahantu hose umubonye. Oya buriya nubaha akazi nkora. Buriya ndamutse mbigenje gutyo undi nabiha ejo akumva ko nyine nserera muri ubwo buryo ndi umuntu udashobotse. Ntago nyine ntago bajya banyakira neza muri rusange. Urabyirengagiza. Ugerageza nyine gukorana n'abantu bafite gahunda. Okay, watanga umuziki ryari kuri no munsi ufise indirimbo zigera kuri zingahe? Natangiye umuziki 2005. Urugendo rwanjye ntirwaza kugenda neza ibyo nakoraga kubera nyine kuvanga n'ubudizayina byabaye ngombwa ko ngira umwanya mukeya. Ndavuga ni reka mbanze nubake designing nimara kugezaho nshaka nze nkomeze kariye ya music. Rero byarakunze abo ngubu so natangiye gukora nasubukuye deja mu mwaka washize 2021. Ubu mfite indirimbo 5. Imwe ni ifite amashusho, izindi ni amakava. Ariko kuri platform yanjye ya Rastapis 250 kuri YouTube ugiye urazibona. Ariko hari n'izindi projet zirimo gukorwa ziri busoke muri uku kwezi. Mfite yitwa Blessing, mfite yitwa Number 1, mfite n'indi yitwa Menya ya Rumba. Niba nayikuririmbiraho gake yukayo. Okay. Twebwe abarundi turakundana cyane, dushaka bagukunde nyine abarundi. Yego. Baby menyu uyu munsi ejo nzimenya. Baby menyu uyu munsi ejo nzi papa. Umutima ugukunda onda ufite. Umutima ugukunda onda ufite. Iminsi ishize narakubabaje. Iminsi isigaye niyo gukora ibyiza. Narengiyo namutema nangayo. Babarira baby ntega amatwi. Yes. Jote monamu. Ndumva ko ari byinshi bishasha biri kuziko biko birategurwa kugira ushobore gushira hagaragara. Cyane rwose. Uno musiri muri music ndumva ko watanguye 2005 ni kure cyane. Ni kure cyane. Harabaririmbyi benshi mwatanguye umuziki umwaka umwe ndetse banakoze umuziki nyuma yawe. Nuvuga yuko bariko barandika amazina. Krisizi ndaza tanguye ejo bundi. Bari kwandika amateka mu gucu Rwanda. Nawe naramwambitse. Wabuze iki kugira ushobore kuba nkabo kuri uno munsi? So nyine hari ibintu byinshi ngenda umushoramari muri rusange. Hari igihe nyine nabanje nkuko nagubigusobanuye nabanje gushyira imbaraga cyane kuri kote ya designing kugira ngo ntazaza nkaba wa muntu wongera gucika intege. Nge nabanje kubaka urukuta rwa support kuko nge nta management ngira nge ndi managing kugira uzuraronka kuri akanoti ko gusura music. Ubu ngubu so namaze kubaka icyo ubwiyo niyo management yanjye izajya managing designing. Of course. Ubu ndi gukora umuziki ewana ntategwa ntasubira inyuma kabisa. Ata muntu uraba ari we wimenya buri kintu cyose. Ewana. Nta mu diaspora ufite. Bankurikirane ewana ndaje bambone. Nta mu diaspora ufite ko mu Rwanda hari aba diaspora benshi. Gufasha nyine mu bikorwa bya misi yose. So ntago ndagera kuri iyo kari. Ariko reka ndabukwifuriza uzamuronke wande yagufasha akazi. Ari mu diaspora. Okay, inkuru novuga yuko yatumye ndanaguhamagarana cyane cyane uri umuhanzi koko nari kutegezwa guhamagara kugira ngo nkoreshe ikiganiro. Hari yindi nkuru novuga yuko yatumye ndanaguhamagara aho bivuga yuko buri mu rukundo na Vava Dore Imbogo, Vava Juru Dore Imbogo.
bivuga yuko nkuba muri mu rukundo nawe wa waduhaye umuco kuri icyo kintu ngo ni wewe nyene uzi umuhereza ibintu by'ibirungorongo nyene ibintu bikagenda neza uri umusheri wiwe mu magambo make so muri make reka tubwize abantu kuri twe kubica ku ruhande ngo tubeshya niki Dore Imbogo uramukunda Dore Imbogo ndamukunda ariko ntabwo ari sheri wanje mukunda mu buryo bumeze gute nyine mukundira ko yiyaminiya urumva agakora ibintu bye ari seriye ubu nkundu slow motion ukunda wamaye makuru ndamubwire ko atari byo wamaye makuru ndamubwira ati sibyo tukujya wambeshe narinzi ko ngwe kuri sheri wa Dore Imbogo tiwambeshe pe buriya nyine hari ukuntu arahatwika byatari arahatwika buriya nyine baratubonanye bagira ngo nyine tuniki bagira ngo ngiye kumwambika impeta bagira ngo ngiye kumuporopoza ariko ntago ariko ubanye gute n'abanyamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda dufite abanyamakuru benshi Yago Irene turafise Manibu turafite Chita Ivan Kamana n'abandi batandukanye mubanye gute baraguha support nkuko byifuza cyane bakwamirira kure nyene ati wewe nta gutwika nyene oya tubanye neza mu byukuri tubanye neza n'abana beza iyo bakeneye ku gihe ubabonera ku gihe rwose ngiye kuvuga ngo ndabanenga ngo iki ngo ntibafasha abahanzi nyarwanda neda ariko biravugwa yuko abari n'ivyo mu gihugu cy'u Rwanda kugira bakoreshwe ibiganiro bari amafaranga nta wari wayanyaka yes ndabivuze uko nkuko nkunze kuvyumva babivuga ko abahanzi cyangwa abari n'ivyo mu gihugu cy'u Rwanda muri agafaranga kugira amushire kuronga ibiganiro bamwifuza hari cyo wabitubwira ko nk'umuririmbyi mu gihugu cy'u Rwanda kwi Burundi byo tubatigera babikora kugira nako i Burundi tuze tubikora abahanzi zizore tubasaba kanoti icyo kibazo umbajije rero ntabwo ari wewe ukimbajije wenyine n'abandi bajya bakimbazaho bro ariko neda we ni barayagusaba reka ariko ndafise abo bayasavye babimbwiye ubwo yenda sinzi wasanga baraguraga umunyu cyangwa isukari ayo mafaranga bisigura ko bayatanze arico baguze ntago mbyemeje ariko ko ntari impari njyewe ntawe urayansaba abankoresha bose ntawe yaba umunyamakuru ku gitangazamakuru gisanzwe yaba umunyamakuru ku kinyamakuru cya YouTubers ntawe urayansaba kabisa ibyo bintu n'ubwa mbere mbyumvishe kuri wewe ngo nawe bagusaba ariko harababimbye bayasabwa oya barabeshya none wabavugira gute kandi barabeshya ntago reka ntago barayasaba pe ahubwo bo barayaguha ahubwo baragukoresha bakayaguha bajya batwika ba Dore Imbogo Dore Imbogo uziko namuhamagaye ndi Burundi ambwira ati je kubwira unkoresha ikiganiro mu mafaranga reka da naciye nseka navuze ati nta mafaranga afite ntabwo twishyura kabisa uko biri kose music mu Rwanda twebwe abahanzi umuziki wacu ukuntu wubatse neza ku buryo so nta mananiza arimo ntago ya media yo kugora abahanzi nyarwanda no ibyo bintu byari ibya kera urumva ubu so iyo ukoranye na Irene cyangwa ugakorana na Yago nta mafaranga kwaka akenshi n'igihe kwihamagarira ko bayabonye ukuntu bikora ukuntu utwika nawe akifuza gukorana nawe ariko hari ikibazo ngira ndakubaze uko twakira abantu bari mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda i Burundi uko tubakira i Burundi siko batwakira no mu Rwanda biva kuki buriya rero biterwa n'umuntu mwahuye nibaza ko ari muri mu myidagaduro novuga ko ari si bose ariko ni nka bose nka 80% ariko tubakira mwebwe siko mutwakira mu gihugu cy'u Rwanda twebwe yenda sinzi ntago nzi yenda icyo ushaka kumbwira yenda urasi ku ntego nyuma y'uko ndangiza kukubwira ahangaha dore ukuntu bimeze ABCD urumva no kuvuga hano mu Rwanda kuva ku buyobozi bwo hasi kugera ku buyobozi bwo hejuru umunyamahanga wese tumuha agaciro kurusha ariko nta umwene gihugu twebwe dukunda abashyitsi ntago muvuze izanye inyamahanga cyane nyine twebwe abahanzi b'abarundi
turabakunda tunabakira neza iyo baje mu Rwanda. Ntago ndabona mutegera umuhanzi w'umurundi ku kibuga cy'indege. Kiretse kera ni kwa kundi umuhanzi ashobora guhaguruka mu gihugu cy'u Burundi akaza mu Rwanda nta muntu ubizi atabivuze mu by'ukuri tukajya tukumva ngo umuhanzi urumva runaka ahagurutse i Burundi ageze ku kibuga cy'indege ageze mu Rwanda mu by'ukuri n'itangazamakuru rikabimenya yageze yarenze n'ikibuga cy'indege yageze muri quartier. Urumviriza indirimbo z'abarundi? Ndazumva cyane. Nkiza ukunda kumviriza? Double J. Namupenda sana. Double J niyo ndirimbo maze kumva, indirimbo ibisusu barimbanye na Kiriko. Niyo ndirimbo ibisusu wallahi emva. Umuziki w'abarundi jewe kuva na kera ndawukurikiranye kuko buriya Satibi akigera mu Rwanda ndi mu bantu bamwakiriye bwa mbere. We na groupe ye na genge y'abadanseri kuko ndi mu bantu bamwambitse bwa mbere n'amavideo yose yajyaga akora ningiye wabaga wamwambitse n'ababyinnyi be ningiye wakundaga kubambika. Bura Satibi ndamwemera n'inshuti yanjye peace. Big Fizzo nawe? Big Fizzo nawe ndamwemera. Bafite umwana mu Rwanda. Afite umwana mu Rwanda. Haje usanga horo ujya gutereta ujya mwigemewe. Arakeye asa neza. Reka ngarukiraho. Atazagira uzonyereka hatuye. Atazagira uca ku ruhinga. Bamwe munasanga ngo afise ngo abana benshi ino. Ntabwo namucira urubanza none se abana n'umugisha. N'umugisha. Abana n'umugisha niba yikundira abana se akaba yarababonye n'umugisha Imana yamuhaye ahubwo nabandi. Ese n'ubwa mbere wumva bapfa ngo bapfuye bagiye bahambishije ikara. Ura n'umugisha ubundi uba warabyawe nawe ugomba kubyara abana ukagira abana. Itegeko ryasohotse hano mu Rwanda rivuga yuko atakuvuza indirimbo z'abanyamahanga atari zo mu Rwanda. Novuga ko gigeze gusohoka rivuga yuko atandirimbo z'abanyamahanga muzohora muvuza. Mbo iryo tegeko ryaje cyo kutavuza indirimbo z'inyamahanga byabunguye iki muri mwebwe byabafashije iki? Ariko ntimubona ko ari abantu muzoba muri ko murashira ku ruhande kandi nabo bumviriza indirimbo z'abanyarwanda? Iryo tegeko njyewe ntaryo nigeze numva bro hano mu Rwanda. Ryarigeze kuba. None se ko ritakurikijwe byagenze bite? Indirimbo numva z'abarundi n'izibiri gusa mu gihugu cy'u Rwanda. Hari no gufata no kuyo n'ibisusu. Iyo ngiye mu bubare bwinshi ntazi indirimbo za numva. None se uramwigeme wanyu nabaramukina? Wa undi witwa wondi ngibigori birajoha. Natasha ikigori ira ndirimbo nanjye ewana ugeze iwanjye unsuye untunguye ewana wasanga ndimo ndayikina kuri show. Ikigori ni icyambere. Turi kumwe n'umuririmbyi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nicaye kintu Natasha peace kabisa. Nicaye kintu wasaba abarundi ko baradukurikirana hano kuri televiziyo yacu cyangwa abarundi kazi na cyane muri gwa rukundo tuba dushaka support gukora icyiza nibisaba gukorera icyiza wiwanyu nuwo hanze y'igwa mukorera icyiza kuko imbere y'Imana icyiza cyose cyitwa icyiza wagikorera umuzungu cyangwa umwirabure. Nicaye wose abarundi bene wacu n'abarundi kazi bashiki wacu kuno mwanya bariko baragukwikirana cyangwa abanyarwanda ndetse n'abanyarwanda kazi. Icyo nabasaba baze dushyire hamwe bakunde badushyigikire bashyigikira umuziki wo mu Rwanda n'uwi Burundi. Nihazemo gutoranya ngo gutya ngo byagenze gutya. Tumese kamwe badufashe bakunde ibyo dukora ari abahanzi bo mu Rwanda ari abi Burundi. Abankurikiye mwese mukunde umuziki nyarwanda mukunde umuziki w'i Burundi mufate kimwe kuko wose urubaka.
reka ndagushimire umustiliste wacu ubona mbega niyambise neza nanje ubona ntari umustiliste ndabibona kabisa nanje ni sawa ahubwo nuko utambwira iyo wakoze n'iki ngo nawe nziterekeho umustiliste kuva mu gihugu cy'u Rwanda uwo murondera akakwambika uri muririmbyi mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu Burundi uje mu Rwanda umurundi uzajya ugera ukandagira ku butaka bwa Kigali Nyamirambo uzamugurira igiti hariya ku marangi kabisa uzamujyana hariya ku marangi mugurira igiti nimero yanjye se ubu biremewe kuyitangara nta kibazo ntacyo bitwaye nimero ya Rastapisi ni 078 9950 279 umuhanzi w'umurundi uzaza mu Rwanda aje ku rwego rw'amakolabo n'abandi bahanzi nyarwanda yaba aje mu gitaramo agakenera umuntu umwambika neza agomba kumpamagara Rastapisi mba mpari ku cyangwe kimeze neza cyane. Yes, of course, my name is Mr. Rikoda. Nateguye hayijari ya Jewe uzantu hariya ku marangi ungurira igiti. Hariya ku marangi niriri Nyamirambo. Twabona. Ari igiti cya fresh. Nakimenye mani, urumva mu minsi mike imazino ko nakimenye. Kabisa ntari bikabisa. Ibyo habisangiwe. Ari efo mu kiyovu cy'abakene hose. Umusi ya cette famille. Yes. Bose wahamenye. Bose watembereye wahamenye. Wabonye ukuntu ari heza ni heza pe Kimisagara hose yari hose naragiye na kabisa Kimisagara. Okay, yes, of course, my name is Mr. Rikoda, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Loving Town, Mr. Bubeshi, Mr. Lift. Ivyo ni biganiro bica kuri Star TV all day from Burundi, Bujumbura, East Africa ndetse na Africa. Twaje mu gihugu cy'u Rwanda tumaze iminsi byabaye ngombwa ko turondera n'abanyarwandakazi n'abarundikazi batuye hano kugira tubandanye gushigikirana muri gwa rukundo. Star TV si y'abarundi gusa niya buri muntu wese kugira tubandanye gukora ibikorwa ahatandukanye, tubandanye no kwagura imipaka. Imana igwezagire cyane kuduhereza umwanya. Murakoze cyane, God bless you. Merci beaucoup. Unsuhuriza abarundi kazi n'abarundi muri rusange. Imana igwezagire. Man. Yes.